tim povodom. U studiju Dnevnika je naš proslavljeni Mirko Filipović, s njime će razgovarati Stipe Sladoljev. Izvolite, gospodo. Hvala ti lijepa. Pozdrav Mirko, drago mi da ste ponovo u našem studiju nakon nekog vremena. Ovaj put nećemo analizirati vaše borbe, najavljivati, jer trenutno ih nema, ili se možda varam? Pa trenutno nema ništa, Ali? Pa, kad sam zadnji put bio kod vas u gostima, rekao sam da bi volio odraditi oproštajni meč s Fedorom. Odnosno, oproštajni meč, bilo je, naravno da sam ciljao na Fedora, ali od toga neće biti ništa. Fedor je izgubio taj meč koji je on trebao pobijediti, da bi do ovog našeg meča došlo i od toga nema ništa. Ali vjerojatno ću odraditi imam nekoliko poziva, naravno to će biti u Japanu. S više strana me zovu, ali definitivno sam se odlučio za Japan i evo, trenutno sam u pregovorima, pa ne mogu ništa više reći o tome, ali čim bude neke novosti ja ću objaviti na svom. Neki će povratak biti, vremenski možda možemo odrediti nešto ili ne možemo? Pa, planira se za Novu godinu. To je najveći spektakl koji rade u Japanu, za tradicionalno novogodišnji event, a o detaljima kažem ne mogu jer ništa nije dogovoreno, nije ništa potpisano i nema smisla se istrčamo. Jasno, ali imali ste vi osim toga i veliki problem sa koljenom, to je izgledalo gotovo nerješivo. Da, veliki problem sam imao s tim, ja sam to uspio sanirati nevjerojatno. Odradio sam jedan zahvat, takozvani lipogems. Ja sam bio prvi ili među prvima u Hrvatskoj koji je to odradio. Znači, o čemu se radi? Transplantacija matičnih stanica u koljenu. Matične stanice. Da. Sad, velika većina ljudi kao ni ja ne zna šta je zapravo, na koji način to djeluje matične stanice, znaju liječnici koji se s time bave, ali znamo svi šta su otprilike matične stanice. Znači, aplicirali su matične stanice u koljeno, meni je zapravo zarasla ta hrskavica za cijelo koljeno, narasla nova hrskavica, nevjerovatno. To je jednostavno revolucija u medicini, to je budućnost medicine. Definitivno budućnost medicine. Sjajna vijest. Sutra ćemo gledati novu FFC-u priredbu u Lincu, tamo će biti neki od najboljih hrvatskih boraca, bit će i Satoshi Ishii, sjajni džudaš koji kod vas trenira već mjesecima. Je li ona najveća zvijezda, najbolji borac sutrašnjeg eventa u Lincu? Pa definitivno najveća zvijezda, vrhunski borac, olimpijski pobjednik u džudu, prava zvijezda u Japanu i jedan beskompromisni borac. Kod mene evo gotovo godinu dana već trenira. Je li napredovao nečemu kod vas? Ja sam posložio mu taktiku na jedan potpuno drugačiji način nego što on do sada radio. On nije stand-up borac i on mora taj stand-up iskoristiti toliko nužno koliko je potrebno da zatvori klinč. A ima definitivno najbolja bacanja danas u svijetu borilačkog sporta. Ne samo džudaške, općenito, niko nije u stanju tako protivnika oboriti na tlo kao on. Što kroz hrvačke ulaske u noge, što kroz ta njegova džudaška neobranjiva bacanja. Vidjet ćemo sve sutra i na Gol.hr i na Novoj TV, a gledat ćemo i UFC iz Poljske, iz Gdanjska. A vi ste baš u Poljskoj odradili jednu od svojih najdražih pobjeda, je li tako, pred 2 godine? Protiv Gonzage, tako je. Baš u Poljskoj, da. 11.4. 2015. Bilo je to. Poljaci su nevjerojatna publika, odlični navijači, krcata dvorana je bila kad sam nastupao, njihov KSV je jedna od vodećih, možda u stvari vodeća europska organizacija, educirani su po pitanju slobodne borbe, sve dobro razumiju, sve kuže i ne sumnjam da će biti pravi spektakl tamo. Je li vas ste očekivali možda više od hrvatskih boraca, s obzirom da ste ipak nekakav pionir slobodne borbe u Hrvatskoj, da imamo tako jaku organizaciju kao što je FFC. Jeste li zadovoljni kako hrvatski sportaši napreduju danas, borci slobodnim načinom? Pa imamo mi vrlo dobrih, kvalitetnih boraca pred kojima danas sutra stoji budućnost potencijalna. Evo ja bih izdvojio osobno jer s njimi treniram. Definitivno najveći potencijal kod nas je Ante Delija, naš Dubrovčanin koji je trenutno sad kod mene i za koju vjerujem da će uskoro imati debi u Japanu na Rizinu. On je po mom sudu definitivno budućnost teške kategorije u slobodnoj borbi. Čovjek je nevjerovatan potencijal, nevjerovatan talent u tjelesnom smislu, 1,95 m, visok, 115 kg i ima lavovsko srce. Taj čovjek se ne boji ničeg. Taj čovjek nema nikakav strah, nevjerovatno i definitivno, naravno, talent je jedna stvar, a krvavi rad je nešto sasvim drugo. Ali on je uporan, vrijedan, radi, evo sad je kod mene ostaće do Nove godine, ćemo raditi zajedno pripreme, pomaže Satoshi u pripremama, automatski sebe brusi, jer ne može se on sad, imao je tešku operaciju, noge, ozljedu, ne može se on pripremiti sad za 2 mjeseca za borbu. On mora raditi pripreme za pripreme. Je li lakše pripremati Japanca ili Hrvata? Je li ima neke razlika? Pa, Satoshi je moj prvi praktički učenik s kojim ja radim. Evo, Ante se priključuje ekipi naknadno, ali nikad upornijeg čovjeka nisam vidio Satoshi Ishii. To je čudo. Što je, čudo? Možda nije čudo s obzirom na taj čovjek sa 21 godinom osvojio olimpijsko zlato. Taj je prolazio neviđeno i nama
naše mentalitetu nezamislivu torturu kroz treninge. On je meni to pričao koje su to bile torture. Ti treninzi su njegovi išli, ali bukvalno dotle dok je on recimo bio mlađi uzrast, ne tako dobar, znači uhvate ga stariji u zahvat i pusti ga kad padne u nesvijest. I onda ga doslovce trener zalije kantom vode, to je kod nas nezamislivo. Pa kod nas da se to dogodi, ja mislim da bi otac došao s puškom, pištoljem, pa je porazgovarao s trenerom. Ali to je kod njega bila svakodnevnica. Jasno. Sutra Satoshi išli na FFC-u, gledat ćemo UFC u Gdansku. Mirko, hvala vam na dolasku u Dnevnik Nove TV. Hvala, pozivu. Hvala Mirko, Anita nastavi. Hvala Stipe tebi, hvala Mirku. Evo, toliko o sportu. Hvala i tebi, Anita. Pogledajmo sada i prognozu vremena za vikend. Ana Bago-Tomac. Uživanje u ovom gotovo ljetnom vremenu